warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Reja Fishing Aceh, teman-teman ya. Hari ini kita casting gabus lagi, teman-teman. Spotnya tuh, teman-teman, di bawah kan. Tuh nampak kan. Oke, teman-teman, langsung aja bagaimana keseruannya. Ikuti terus, teman-teman. Ini kita datangnya sekitar jam 6:30, teman-teman. Semoga banyak sambarannya hari ini, teman-teman ya. Oke, langsung aja, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mocel, teman-teman. Besar, teman-teman. Besar, teman-teman. Ganggu aja nih. Teman-teman, strike besar kita, teman-teman. Lupa kerekam ya. Besar, teman-teman nih. Lupa kerekam, teman-teman. Wow, mantap, teman-teman. Besar nih. Mantap. Babon, teman-teman. Lupa kerekam, teman-teman. Wow, besar, teman-teman. Wow, besar, teman-teman. Tuh, mana nih? Tuh, besar, teman-teman. Wow, babon, teman-teman. Mantap, teman-teman. Babon, teman-teman. Wow. Padu, teman-teman. Mantap, gokil, teman-teman ya. Wow, asli besar, teman-teman. Mantap, teman-teman, gokil. Mantap, asli babon, teman-teman. Lupa kerekam deh, teman-teman, pas lagi nyambar ya. Mantap, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman ya. Tadi nyambarnya di sana, teman-teman. Tuh jatuh langsung sambar ya. Kita cari lagi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi, teman-teman. Wow, mantap, teman-teman. Strike kecil, teman-teman. Mantap, gokil lah. Oke ya. Kita tes ini, teman-teman ya. Spotnya main ekstrim, teman-teman. Itu perjuangan kita ya. Strike, teman-teman. Strike, teman-teman. Kecil, teman-teman ya. Wow, mantap, teman-teman. Pokoknya strike ya gokil ya. Mantap. Kita lempar lagi, teman-teman ya.
Oh, nggak kena mana. Oh, strike teman-teman. Ah, mocel. Mocel teman-teman. Dratnya terlalu kendor. Strike teman-teman. Strike. Mantap teman-teman. Mantap teman-teman. Strike teman-teman. Tuh. Mantap. Strike lagi kita teman-teman. Mantap teman-teman. Mantap ya. Gokil. Strike teman-teman. Strike teman-teman. Mantap. Lumayan teman-teman. Nyangkut teman-teman. Tuh. Nyangkut teman-teman. Oke teman-teman. Pas lagi teman-teman. Lepas ikannya teman-teman. Brengsek. Tuh. Gila emang. Strike plastik kita teman-teman. Aduh. Lumayan itu teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa ya. Cari lagi aja teman-teman.